Assalamualaikum wahai rakan lun, didengar pantun baca dulun dah. Jinolon pegah balun sambung kecedara lun di negara raya. Jinolon pegah balun sambung kecedara lun di negara raya. Ke Pak Doi habalun susun dengarkan lun dengan muda. Anak leku tru dicembak nibung dicung kedung dung anak leku jino kalepi hati jantung sebab rakan lun lemah yang muda. Kadeta pakiban agung wahai rakan lun nyo calon muda. Jinho Pak Zaini tape langsung wahai rakan lun di negara raya. Jinho Pak Zaini tape langsung wahai rakan lun di negara raya. Hana puragu hati dengan jantung pemimpin agung kato geteka ke anak yatim koga kejunjung sama rakan lun hana gebeda ke anak yatim koga kejunjung sama rakan lun hana gebeda. Raya sosial di dalam kampung wahai rakan lun nyo calon muda. Mari bersatu kota ngan kampung pun dari lutung sampo teripa. Mari bersatu kota ngan kampung pun dari lutung sampo teripa. Beda besari tanyolam kampung dino tak tulung pemimpin muda. Dino Bapak Doi tanyo langsung wahai rakan lun Tuhanan muda. Dino Bapak Doi tanyo langsung wahai rakan lun Tuhanan muda. Pengobatan wahai rakan lun diberi langsung yatim hanapa. Munyoge sunat geplah ijakrum kageplah tudung hana biaya. Munyoge sunat geplah ijakrum kageplah tudung hana biaya. Ken kadeta wahai rakan lun pakiban agung nyo calon muda. Mari bersatu kota ngan kampung tape langsung nyo calon muda. Mari bersatu kota ngan kampung tape langsung nyo calon muda. Sebab di Pak Doi memang tak agung wahai rakan lun raya sosial. Dan mudih muno sama